Te kaisa dofani kokno lachi rumani te comedy khlai half hop jaga kaini no khungni khoroksini thine no khungni borok rokno kok sangai social media ho viral khlaimani party mongna te paithego khorang youtubers eba blogger Suman Debbarma te Madhu Debbarmani Mungwi Karbook Thanao FIR Khlaikha Tripura Chubalai Buthu paithego hanai hasteni te khorang youtubers eba bloggers te Mungwi khlaijaka FIR chasala hasteni khorang youtubers eba blogger Suman Debbarma te Madhu Debbarmani Mungwi Karbook Thanao FIR Khlaikha Tripura Chubalai Buthu borni sakao te kaisa dofani kokno lachi rumani te comedy khlai half jagai khoroksini thine nukhuni borok rokno kok sangai social media viral khlaimani koksil chamung cyber cell ni chubachona hare sabo shnamka video te viral khlanya rokno identify khlai jangna hini saka Karbook thanani usi Johorlal Debbarma FIR party muni koksijak tongman haike koktoma saimang kalai thanai 21 August salmareni horo watify mani bagai nokanani hatai kwagai 5 hobjagai thimani shantir bajani gadang amsani nukhung khungnini khoroksini tiprasa paithego o party muni koktoma khanaoi salni saltamulo shantir bajani gadang amsaya thangai Madhu Debbarma te Suman Debbarma Mungwi khorang youtubers mangpleti samani koktoma hatai kwagai no phobjamani mangpleti sabaimani yaklo half hobjang nukhuni borok rokno interview bana harka borok interview na harmani zorawo Tripura dofani kaisa kokthai kahamno no haima khakai haino hai tamo khlai tong hunai comedy khlai kok sangka interview na harnai paithego a interview youtube publish mani yaglo bina a video no nugui belai haima comment khlai leka hasteni tong kosong lukurok abon yaglo social media o abono viral khlai ka Suman Debbarma Mungwi khoroksa borok abono nugui belai lasima manka Tripura bosongni chotol lukurok abo haikeno baksa lukurok video nai salaika a interview ni hamya word no publish khlanya ni sikang edit khlai tani phano kibi mankham bole Madhu hunai phiaba bio gobang manani eba rangpusa gobang ajinani na harmungo te kaisa dofani kokno lachimung rumani loge half hop jagai thimani koktomano comedy type ni story haike koktoma shnamui social media o viral khlai ka Suman Debbarma te Madhu Debbarma party mun yaglo puila a video na nugui Facebook ni bisingte press release khlai khadumani kok saka Tripura sernai Buthu abon yaglo paithego o party mungna teino te kaisa dofani kokno lachimung rumani te comedy khlai half hop jagai kaini nukhuni khoroksini thine nukhuni borok rokno kok sangai social media o viral khlaimani party mungna te paithego khorang youtubers eba blogger Suman Debbarma te Madhu Debbarmani Mungwi Karbook Thanao FIR Khlaikha Tripura Chubalai Buthu cha salo Karbook Thanao thangai thanani usi Johorlal Debbarmani thani FIR ko phiya farai rekha Tripura Chubalai Buthuni ojamaro Gumiti district जों त्रिपुरा ससाइटिनि त्रिपुरा चुबालाई बुथुनि आंहालाय त्रिपुरा चुबालाई बुथुनि Karbook डिभिजननि इसरामयलनि पमां लोचन कृष्ण त्रिपुरा दिनै त्रिपुरा कमिटिनि जा केन्द्र कमिटिनि सदस्यरक डिभिजनल कमिटिनि सदस्यरक दङ जों दिनै कायसा जे Karbook पिएस दायो थानाय 19 থেকে जे 23 तारिख पर्यन्त सारा त्रिपुरा राज्य बागै जे वातै फाइमानि बागै जे न'खौ बायहा फसल नष्ट हा जागा देयो अनेक जागा खयखतियावहा दाबो रिलिफ केमेराव बरफ दङ चिनि काजे बनतयै जे शान्ति बाजार दे शान्ति बाजार डिभिजननि 7 जन बरफ थैहा हारवा न'ख बायै हासिन जागै अनेक खयखतियावहा तारपरे कायसा जों नहा उ जागाखौ ससियेल मिडिया रक थाङै बबो चैनल ने जों सामैया सेस परे जों सिया जे Suman Debbarma Madhu Debbarma नै कायनि थाङै बा दिनै त्रिपुरा सा न'खंसा थाङै बो नायहा बेरहा बो बाय कक्सलायहा इंगाय बो बुहि बासाय वातै फायै न' बायै न' तै कालायै न' बिसियो दै हाबै हपलुं थुमैया बासाराव थुजाक बा दै खिबि दङ दासारा बो आनं दफानि बर' त्रिपुरा सा दै खै दङ हपलुं मासे बनो तैयो बनो बेंग खायै के साजाने मत कगया अन्न बासा बाय बनो अन्न कक जाया खायै बेंग खायै दिनै त्रिपुरा समाजनो बो जे Suman Debbarma बाय जे Madhu Debbarma बक्सनो जे बेंग खायमानि बिनि प्रतिबादनि बागै जों दिनै Karbook PhD फायै जों बनि मय कायसा थानाङो FIR खालायहा जाहाथे तदन्त खायै बनो सुस्थ बिचार खायनि मान अंथु तासारा बौजोतिनि दुस खायजा मंत हलायबो बौ खआबो सानथु बौ दुस हायनै सोंनो सागै आन गावनो माथा तनो खौ Cyber cell ni chubachona hare sabo sanamka video te viral khlainai rokno identify khlaijaknai hinai saka Karbook thanani usi Johorlal Debbarma kaisa tini Chubalai botot theke जों kaisa FIR mangkha
social media viral khlaiyunai je majak khlaiyunai abono जों प्रथम जिडेन्टि खायनाय नायनाय ग्राना बनि जे सिनि एसपीपीसि सिनि जे साइबार सेल दङ आरो रहरै जों नायनाय जे बु থেকে যে ভাইরাল ओंखा আবো নসুন কারেনা চেষ্টা খাইনি বনি সাবো যে আসল যে ভাইরাল খাইনি সময় তো আবো সাইবার সেল বেশি কক সানাই মুংনার রহানাই নাইগিরা না সময় তো নাইফান মানে যে ভাইরাল খাইনাই কোনো কারেনা বগি চেষ্টা খাইনি তম লরো করতে না এমনে পুলাতে জিডেন্টি খাইনা ল তো বলতে জিডেন্টি খাইছেন ইনকোয়ারি খাইগা না Au bhai kira social media teke party mono belai shelengjak mani kok shaka en saslang Tripura party mono te tamu shaka naji tabuk en saslang Tripura yang te khaksa phashung party mong te belai nyam khang khamsak laikha Karbook media ni joto kok tuma thumnai rok abo hai kira Chini society wo haime effect khlaine kok tuma eba kothuma rok no ai mong khlaya tongkha hanke no hamu huni shaka hasin joto kok tuma thumnai rok bureau report Chini Khorang